Učimo se Sinhalis. Tema lekcije: kuhinjski pribor. Peggy, Krožnik, Bandini, skleda, Kjopir, skodelica, Magi Kjopir, lonček, Viduru, kozarec, Piseja, krožniček, Grupo, vilice, Hinder, žlica, Tihinder, čajna žlička, Mesehinder, jedilna žlica, Pier, naš, Battery Pier, nož za maslo, Chupastek Kiri, jedilne palčke, Nupikin, prtiček, Misemata, podstavek za krožnik, Misereddi, prt, Bajane, lonec, Točir, ponev, Bedun Točir, ponev za cvrtje, Suspini, kozica, Paini, pokroka, Kotale, kotliček, Tipočir, čajnik, Jangika, vrč, Tuti, pladenj, Penima Bandun, servirna skleda, Penima Hinda, servirna žlica, Kupimulu, deska za rezanje, Putai Vat Karna Upakarni, lupilec, Girtari, strgalnik, Visak Eka, žlica, Supetaluo, lopatika, Kem Badun Hinda, zajemalka, Adu, klešče, Minma Kaupir,
Merilna skodelica. Min Mahinda. Merilna žlica. Sudurukudir. Cedilo. Pioneer. Sito. Baking Totoi. Pekač. Baking Bading. Posoda za peko. Mošere Karna Bading. Skleda za mešanje. Balnev. Valjar. Awen Atuisum. Kuhinjska rokavica. Eipornev. Predpasnik. Multengie Towai. Kuhinjska krpa. Lunubadini. Solnica. Gammalis Badini. Poprovnik. Džerel. Kozarec za vlaganje. Teng Viutakej. Odpirač za konzerve. Botal Viutakej. Odpirač za steklenice. Minma Kaupir. Multengie Towai. Hinder. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna.com ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.